Voin hi July ni riat sang ni som ni panga thole ni ani a thlir tu le nga thatu te chibai le vekule kan video te top thleng in min lo thlir sakin min lo ngai thak sak ola min lo like sak ve ngei don nia Russia achena tual Trump pan Ukraine pui zel tum thochen ni khan US President Donald Trump chuan Russia laka anin ven nan Ukraine tan ral thuaman thon lu bel zel tur thu asoya White House reporter ma a thu soina Trump chuan Ukraine hi anin ven him theinan na satakin puyatuma tumdang zong ayana in Russia hi acheta wangin puina anma mo zwal hle a mitam takin nunna an chana wangin Russia lo dolet na tural thuam ayin anron be na lakalo inven him na ral thuam thon atum na saswala zirdop ni khan Trump chuan Patriot missile thon lu atum thu alo choi to a mase thochan nia athu soina hi chuan he missile hi soi lang le talo thunga Ukraine President tin Russia in na sale swa zo ka chet aron tho to ti asoi nuwa he thutluk nei puan chwa ani Ukrainian US nena Patriot missile tamzok anne theinan chanpuina alo deal to china Joe Biden ro re lai khan Ukraine sipai te chanpuinan hian dollar billion somruk panga aya tamma central alo ni to china nima sila Trump president aron ni le tak nu hian kumin January atang khan Ukraine chanpuina hi ti to pani a Trump le a sarkar Republican te hi Ukraine nen hian anin milte chiam lawa wanga he shek ne hi kalpui ni soi ani Trump an Ukraine na longmanga chanpuina ral thuam phurlu a khapta ka wang hian Ukraine hi Russia hian an zuam pha sota an khopui ber Kiev an hum himna lama po an tho hlok lo pha le nge a Germany chuan Ukraine din mun hi sha thiam pui tak chungin Patriot air defense system le sak tumin indorna an nei me kani Russia chuan an doram te chaktok lo lai hi malam pana kalzel na hun thata kani ti sha in ven lama pachetak ni mek Ukraine ron na chu ngor taka kalpui zelin thochen ni khan Ukraine ram lai li huam chunga thingtang pakhat chu an lele to a khatam tak chung chu helai chevel hilak tumin an lo be to a Ukraine khopui verki fan ron theina ta na kongpui mo tak ani nge Russia chuan che thozui zelin John tam tham tak ba ka selai le lai pui bit tak takin akap chuak boka Ukraine se pailak na mun pui te po aka fu zinga hian atela US sin in ka hai chungchang rotna asiam atlul tak nu hian Russia hi achena sajwal hle a zan kha chunga Russia che na hian mi pali in nun chanin liam twar po an thanem hle a thile liam te hi Russia ne na anin re na bula thil siam chwana mun pui tam tak omna Ziporit zia khwa acheng te anni US car accident ta chung ko member pali innunna anchan inrin ni zan khan US Alabama a car accident awangin Indian chung kwa US acheng te chu an borala America ramma hun puipoi motak 4th of July car topat Atlanta a an chung te tlozin anron holam ni in anpa berven kat le anupui ba ka anfa te pani chu car pakhata an chuang hawa mini truck pakhat chu wrong side lama anmani tok zong aron tlanin aron subura kangmai achuak chui ngalani kara chuang te hi an kanna sate mawangin anni na po shiat mai thai anilawa police ten an dental records le DNA mangin tu tenge anni ti an sha chuak thei ta chawani nunna chan ta te chung kwa hi Saturn Field cha cheng an ni a an ruang hi tlom ngai pol team 8 te chuan boy puyen an chung te nen in beron chung zelin India lama thon tur boy pui mek ani China le Turkey te puina kandong lo Pakistan Army Chief chuan thochan ni khan an ramin India ne na nili chung o indona an nei lai khan ramdang chan puina dong le chu chan puina in ngat nia soithom om chu dot mo hlu mani thu asoya India Army Deputy Chief Lieutenant General Rahul R. Singhan Karmasa Khan China in Pakistan hin satakin apuini na soya China chuan ram pani te in kara buaina kha aral thuam enchina hunatan amanga heti rwal hian Turkey po in ral thuam tam tak mangin Pakistan hi apui ve bok ni in asoi he athil soi hi Pakistan Army Chief chuan National Defense University a graduation ceremony a changlet ngalin Pakistan hlotlin na chu operation banyan ai marsus fang lew ani a anmi le sa te chelna le impact na te po mai thai ani lo boka kumtam tak chunga sipai te che dan tur uluk taka an lo duan lok sa diam to ataka anlan tirna wangani thu asoi war hle boka ponlama tanga chanpuina antong nia pu na chu aphana sa hle an mani rem shat na le thorim na ra liaw antil ni in ain chalani
India soisil na thupo chak chuak bokin ram pani inkar buai na a ram dang no lu ching le mania eng thu ma put sat ngam lawani a India le Pakistan buai na hian ram dang sipai te po no lu atum ni in a soibok munira chuan soibel zelin ram pani te inkar buai na a ram dang in rol tir tumin India hian ma ala a he ache dan hi lamtang siam tuma politics khelna ani heba ka hian munir hian India chu vo bokin malam huna buaina chok chuak zong le anram do da zong India hian che ta thoni chuan Pakistan hian na takin achang le to dona aram hum himnan engma ti she nei to don ho lova chan le na peturin engtiklai puin ain pe at rengani ati inka haipuan ani theinan khan Pakistan hian tu thu ma alalava indona kha media te thu thedar wangle ral thua man tlak chamta ka wanga ti top ani lo boka indona hi media manga invai vung na awang te emo ral thuam chatak tak ram danga tanga chok lo wanga invo theina wanga ti top ni lavin ram pani te inkara boina omreng thin in ngong thalo taka nei hlona wanga ti top ani zo kani ti in munir hian asoya India in ral thuam nei thatte chu chuangin invai vung viau ma se Pakistan hian an hlo pha e chuang lawa tlom an hlona wanga indona hi ti top ta an ni lo sia asoina sa hle ani April ni somni pania pehelgama terrorist te che na chan let na tan meni sari khan operation sindur chu din ani a he operation hian terrorist te in kulna mun pakwa anti chenghe nge ni kha nili chung zet na sataka be pui thak na hian awon nu in meni som khan ram pani terem ti nei in ka hai puan anita ani Karliam ta khan Deputy Chief of Army Staff Lieutenant General Rahul R. Singh chuan Operation Sindur kalpui ani laya Pakistan in China puina adon te chu chipchiar takin asoi chuaka DJ Mountain in biaknan nei lai khan Pakistan epa India sipai te in rem dan chu China hian Pakistan ne na athalak nen lam athona anche tumna mun te nen lam China hian alosia tak se wangin Pakistan hian India sipai how to det chu awawa Pakistan le India te inkara indona a khan India hian ram pahni China le Turkey te po abe tel angaya ram pakhat te nena ram ri pakhat chungchanga buaina nilavin ram pathum tangrual te ma chonna ani zoka ama tonga Pakistan an oma China in ral thuam le thil dang dang mangin apui bom renga Pakistan ral thuam za somriat chu China siam chhuani nge a India in phubalak na hun akal pui lai hi China chuan aral thuam en chin na hun tha tan mangin amang tangkai berle hlok na tel tu ani a Turkey point athlona Bayraktar chu Pakistan ape a heba ka hian India atron ron thlok lu tam tak kha Turkey ramta ani bok Iran President chuan an nuclear mun pui tam tak US in ati chengei ti asoi chuak Iran President Masoud Pezeshkian thu soi tharlam bera chuan Juni somni pani khan US in do thlona te chuan Iran nuclear mun pui pathum chu na satakin anti chengei ti khovel sha ta apuang chuaka Iranian official te chuan achia dan che hi an la soi chiang theiri lo thung Thotani Khan Iran President hi US broadcaster in interviewin President Thian an mun pui mo te hi achiat ni ema wangin an mani ngei po in an le in fia hlei theilawa achia dan kim chang tak sha theinan chuan hun ala du deuh tur thu asoi bok Iran chuan UN nuclear watchdog ne na an tho honu thu thlung nol an lo tum to po chu siam that le adua masi US in anti chia nuclear mun ma in fia na tur phalna ala pe chuak theiri lawa hemi chungchanga hian in biak na nei pui tur ro chuan a in pe thokhat viau to a en fiale chui chian ani na pumpel turin Iran hi atlan chengai lawa UN nuclear watchdog den chui chian na an nei tur po hi dodal atum lo boka US in nasataka an kana wangin nuclear mun tam tak ba ka bungro tangkai tak tak chu nasataka ti chiat ani nuala masi an ma ni ngei po an mun ma chia ate hian an la lu thei bik ri lawa wangin watchdog te po hi en fia phalna ala pe chuak theilo ni in ain soyani Nuclear mun pui heng na tons fordol Isfahan te USB 52 bomber ten bunker buster munitions mangin an kapa President Donald Trump pathupek anga he malak na hi bo zuini a Iran in nuclear ral thuam asiam nia soiti top tum nein ashin chwa ani Iran President thu soi hian Trump an US sipai te chet na in chian na satak athlen nia alo soi to chu aron nem heta Netherlands sa NATO summit nei na a khan Trump hian kanwai chimit vek ti hi atak nge in la mu ang ti in alo soi chuak to ni kha
Iran President Berin nuclear site at siati van tlang siya ta asoy na hiyan. US bay puithak na inangkong natsong te funglo suy to chung changa inhyal na acho chwa pha. Mani Khan US Defense Intelligence Agency DIA report putru ta chuan soizui alho na sazwala. Report ta alan dan chuan US lai puimu le bom te hian nuclear facility te hi ati chengei maya amai ro chu achia na thlen te hi anasate chiam lo thunga thlatlem te chunglek an program chunzom le na tur apo toy sak chau ni in atar langa US President in anzung chopin anti chevek nia asoi chu he report awang hian dot anga ngai ani phang nge a Defense Secretary Pete Hegseth chuan he report putru hi engkim achian ma asiam larin tlak tok lo ni in asoya Secretary of State Marco Rubio ero chuan ngai dan shan thlakanei ve thunga report hi chan thatak nei ati li kautani a atili kautu hi nunglama changa mi be ching le mi chiana thlen tum rana che nia nga yin adem na sa hle Texas tuilia na thi an pungzel July nili Khan Texas arwa surna satlu tuka wangin tui alian thuta he thila wanga nuna chan to za thi za pali lai anni to a chan chuak tu polte chuan rim takin an na an thok renga ro hian tlak bel sel atuma wangin man mo taka an chet wat lo chuan tun ai na sa hian mishing anin hlo ngei don ani tuilianin achim na satna muna mishing zon na ngor taka kalpui zui zel ani a Texas State laili te chu tuin achim san bel zel don nia alana wangin na sa the angbera me bozon na kalpui ani lo chuan chan chhuat lak anom to mangdon lawa mun rang ranga inzar pharin mishing zon na kalpui ani rwal hian then khat chuan tuilianin thil ati chhia then fai na an thok boka mun then khat chu lo chil theilo khopin nomin abo khat luka tui chim chin asan zwal na te chuan mishing anom le omlo po hriat ngai na omlo hialani Thochan ni hian tuilianin achim na sadzwal na te chu lo chwa theirin ani a tuya pilta mishing mobile anum nol don ni in thunei tu te chuan an soya nuna chan za thi an pung chawdorin arin om he chiat na rap thak tak thleng hian Texas thevela omte chu atiral tri in khwa athawat ton lo nia alana wangin tunkar chung hian ro tui tlak bel nual turarin ani a Texas chau nilavin a thevela po tui hi alen bel mai theiti meteorologist te chuan an soyani Sheikh Hasina ithu boy siam sak chungchang nial kaltu anom Hasina ilaka thu boy thelu mishing sunga hleilen na chu aloyar chuan adik tok lo ni in asoya Bangladesh Prime Minister pai thak tak laka ICT in thu boy asiam sak nial tu hian tranchan aneya Sheikh Hasina hi indona nilavin politics boy na wanga hedin munading ani wangin July ni soma tho pui hlui pani te ne na an thu boy an rel sak tur hi aloyar hian Thochan ni Khan adik lo zia thu asoye ICT 1973 Act chu lawyer hian chanchana amanga he acta ain zia dan chuan indolaya mishing nun na lak tuma chet na chau hi mishing te chunga hleilen na khe sanga ngai turni in thu boy or tir thei an ni a masi Hasina I Prime Minister laya boy na chhuak ero khachu indona ni miaw lo wangin alaka thu boy siam sakpo hi danbu ne na enkop chuan thildik ani lo tlat ani Hasina thopui chin Amir Hossain puin Awami League politician dangte thlawang ron hove ngalwatin Home Minister Hlui Asaduzaman Khan Kamal le Inspector General Hlui Abdullah Al Mamun tepo diklau taka thu boy siam sak mek anni ti ron soi chuakin Hasina lawyer tranchan hi adikti aron pompui ve bokani Hossain hian ICT tinhe na Hasina le haute thu boy siam sak anni na chan anram boy na chan dik tak chu politics a in thak danglam nei na ngong chwa tharum thona le phubalak na wanga ni a indona athlen miaw lawa wangin indona ti top nan le mishing nun na la zonga che thote chunga ro rel na dikhlen chwana tur thu boy or tur duan chwate hi Hasina le haute hian an or theina chan tur aum lo mai poni lavin ain kokal vel vek ni in asoya Achan chan hi Chief Prosecutor Tajul Islam chuan changle tin thu boy siam sakta kate phun noi na thu la zong hi ICT ten anchung thorel sakhuna ngai twa tum ani thu asoya Hossain chuan reporter ten he na Hasina ite an puna zong hi hli ani theinan theitop chwazel atum thu asoya ni China President in ban atumem ni Tun na hian internet a China President Xi Jinping an na changa ban atum thu athang na sa hle a tun na ya BRICS summit nei na amel motor omlo na chuan he thu thang hi tu te emo thu
phua chop satlia mai chau ni lo angin alantir na sajwal pha sota July ni rokhan BRICS summit nei ani a heta hian ramsang sanga rwai tu zongzong chu an kim deuh thwa a mase he khom puya telte a hian atel lo pahnih te chu an lar jok da hlo thunga chungte chu Chinese President Xi Jinping le Russia President Vladimir Putin te an ni Putin atel lo hi thilmak ani shan lawa Indona wangina buai zwalai takani a International Criminal Court ICC chuan tunhai mai khan dan bo chia apu to bok nen atan chuan he in khom puya tel hi hanlok puina turte chia mom lawa atil velo po hi atan chuan athalei leya amei ro chu Xi Jinping aron langlawi ro hi chuan zona asiam nem khop maya engwangin nge Xi Jinping hi sumita hian aron in lan lo achan dik tak chu enge niang le Beijing Foreign Ministry chuan an ho tu paron lan lo chan hi BRICS summit lai hian program dang anga lutuka summit lai nen ein nang chin vek sia wanga rontel taloni in an soya mase an phat moina mai ani ve thei tho engwangin nge China President hi BRICS summita hian atel lo Xi Jinping tiang ram lian hruai tu in khovel ram dang ten an ngai poimo em he sumita tel turat hun anei lo nia soi ani wangin China President hian sumit hi angai poimo tok lo nia ngai tu anum nuala ani na taka chuan kumsang ni som pan he tang khan BRICS summit hi voi som pan hi azonin ai ten thlap to tunchuma atel lo chan hi US thunei na ado dal na lantir na anga ngai thei ani wangin politics lam chik taka lo thlir tu te chuan China President che tan himak an ti hle a he sumit hian China tan poimo na sa taka neya chutiang bok chuan India le Global South tan po apoimo hle ani Masi Beijing chuan an IO tan Premier Li Yang antira President tel lo na chuan lam hi pomtla ka ngai ani hauklawa amel mu tur aum lo na hian President atanga ban atum nia thuthang om chu aron bel cha zwal hle boka chu mai ba ka juni somthuma Communist Party of China a member somni pali omna political bureau meeting poimo taknei ani na po hian zia ban tum chungchang thuthang hi ati oi om zwal hle bokani Chinese news agency Xinhua in Tarlan danin he meeting a hian party institution te kalphung chungchanga dan thar siam te chu an clear leta he meeting hi president in Kaishwayin president chuan heng dan thar te hian Communist Party a polpuimo tak te in rel bol dan le an kawa mo phurna tla te chu in angveka omto turin asiam tha a hei hian president in party chunga thunei na semdar na konga ma alamek te atilanga aban ma in engkim rel fel tuma amalak na anga ngai thei ani boka hei chau hi president in ban atum ti ngai tan ron pachuak tu alani talo chewa meni somni pakhat le juninga inkar khan Xi Jinping hi mi pui wan tlang ma a ain lan lo wangwanga abauta ne thuthang te po aum pha a abik bo wangwang na chan hi official taka soifia na engma aum lawani Politics in lumlwe dan chik taka lo thlir tu te chuan heng thil zongzong hi Xi Jinping an hruai tu in thak dang lam na mumal tak nei theina turata na amalak na ni in an ngai ani South China Morning Post apo mi pakhat chuan hruai tu thunei na in thak dang lam na hun puimo takani wangin dan umsa te hi thai bawa dan thar siam malak na kalpuin president hi abwai hle ti in atar lang boka heti rwal hian analyst chen khate ro chuan president hian he meeting a huai hot chan le thunei na semzai na chan hi boina lian thamzo ka ta na loin puwa cha lok na turni in an ngaya BRICS sumeta atel lo chan po ain buat seina kal tluan lai takani wang ni zokin an ngai Generam chunga boina te ram then khatti ne na anin kung kai na der thong chaumek le politics sa in thak dang lamna lo om tur te hian China president hi BRICS summit ngai poimo theilawa asiam nia soithom aumbok Xi Jinping hian kumsom pathum chung chu roi tu ni na hi alo chel to ni school van accident ta zirlai pathum an thi tholeni July ni riat jing dar sari le minute somli pangavel khan Kudalor districta Seman Kupama zirlai pali chuan school van chu relkung an tantlang lain relin asu a school naw pang pathum le driver in nunan chana midang pahni in hliam na tak an tuar bok school van hi CBSE a private school pakhat Krishna Swami Vidya Nikethana zirlai ti phortuni in rail level crossing gate number 170 Kudalor le Alapakam in car tantlang tuma an tlanlai takin rail number 56813 Vilupura matanga mayi ladut thurai panatlan passenger phur rail hian achila
zirlai pakhat chuan na taka hliam tuarin kudalora sarkar damdoi ina da ngal ani a mita mutu te soidanin rel konga motor tlan theina kong kharveng tu hi amutlu ka wanga he chhian na hi thleng ta ani a he thil thlenga wang hian mi pui thin rim chuan gate veng tu hi na satakin kut an thlak nge ani Israel Prime Minister in Donald Trump Nobel Prize dong turin a nominate Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan July ni sari khan President Donald Trump nena Nobel Peace Prize dong tura a nominate thua soya White House meeting an nei na Trump nena nomination letter a hlan ngalani White House meeting an nei ma athu thar la khom tu ten an kom na Netanyahu hian Israel chuan Palestinian ramin mahun eng takan nei theinan US chu thopui zela tum thua soya Nobel Peace Prize dong tu tura Trump a nominate chungchang po meeting a hian soitelin he chon moi na hi aphu hle ti Donald Trump hi a mai chana nge he shila hunrei tak chung remna siam na konga ma alak thiam na te chu fakin Nobel Prize dong nge tur po hian adu sakle a Trump chuan chanchin bumi te ma a thu a soina nominate ani chungchang hi atan pon thu tharani a Israel President du sakna hi angai hlu in aza hle a Gaza a Hamas ten an shen mek Israel mitang chung te chuan in ka hai thu thlung siam ngei turin Netanyahu hi na satakin an normeka engtukong zong po in ka hai puan ani theinan mitang chung te hian an phuta hemi chungchang hi US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan private dinner a soidun an tuma kumin hian shrai tu pani te hi atum thumnan an thok dun le dona an thotun to na te hian hlotlin na satak changma se an ping thatna zong hi Israel in thlasom ni pakhat chung zet Gaza a Hamas bai let na ta na indona akalpui na hian akhu bo zo ti a Gaza boy na hi US President hian engtiang takin nge ati top don ti hi thil hria chak om tak ani mek pa manga mi pathum thata pu thiam lo chantir Australia a Morwell khwa a jury chuan kumsang ni somni pathuma tur nei chi pa manga mi pathum ti hluma pu kumsam ngami Erin Petersoni chu nimin khan thiam lawa chantira mi pathum thata pu ani ba ka midang pakhat ti hlum tuma pu na po thiam lo achang bokani Erin Peterson hian apasal nu le pa Gail Peterson le Donald Peterson ba ka Gail Lizon Heather Wilcon le Heather pasal Ian Wilkinson te chu kumsang ni somni pathum khan yoga tha a anche na ina chochuna ipuina an eitur beef wellington pastria tur nei chi pa hi alo telani an pali hian damdoi ina shwai ani nuwa Ian Wilkinson ti lo midang pathum te chu an thi ani anthil eya tur nei pa tel ani ti sha chwani wangin Peterson hi thu boy cham sakin chuizui ani ta ani Peterson hi Pennsylvania do chuin a ina chuchun ei turin mi pali te hi asoma anei tura hian tur hi alo tel ta ni in prosecution chuan courta an shila atira chuan ama anjin hlelo na turin ai tur siam hi ai ve thule ama po adam lo ve ni in asoya mase police ten an chuizui nuwa a phwat chop mai ani thu asoi le ani anti Peterson chungchang hi kumsom chung ngai to ani a Australia ram chung chok ni lo rampon lam thleng poin an ngei ven hle aukil te chuan he thil thleng hi ti pal thilani thu soin Peterson hian ei tur ti tuina tan atilani anti a thu Zofiana police te do talo shil phone chan po achi ailu tuk wangani anti a mase hian jury som pani te ril ro ane zolawa Peterson chu tumreng wanga ami khwal te ei tura tur tel le public website ta anom na mun a mu nuwa tur nei chi pa po hi la ani thu an soi thung Myanmar in child soldier somkwa pathum chwatir Myanmar sipai sarkar chuan sipai atan kumtling lawalak mi somkwa pathum chu chwatir an ni to ti soya heti la hian United Nations report June thla ti chwa chuan Myanmar sipai le athopui pol arm group ranga ni kumchung khan kumtling lawalak mi zali chuang anom ti soi sipai le sipai thopui pol ranga kumtling lo anom nia UN report chuan an chuizui nuwa mi somkwa pathum te chu ria chwa ani ti sipai sarkar chuan asoi heng mi te hi chwatir ngal ni in sumlama puina pope kan ni ti atar langbok enfiana kumtling lo lak lo nia rin hlel mi som paria chau anom to a heng te hi finfia anlani lo ti asoi UN report hian sipai le athopui te ba ka Myanmar a sipai do dal tu arm group dang te point kumtling lo anla lut ve boka masi sipai te lak lo ai ro chuan atlem jok ni in atar lang
COVID vaccine le heart attack in inzom na nei lo medical report Karnataka State Sarkarin tun hnai heart attack thleng tam chungchang zirchiang tura adin expert committee report chuan COVID-19 vaccine le heart attack in inzom na nei lo thu asoi Chief Minister Sidaramai chuan tun hnai Hassan district ka heart attack wanga mi somni chuang thina thleng chu COVID vaccine nen inzom na nei ni in asoya COVID ram sang sanga po heart attack tam chhozel chu COVID vaccine wang nia ngai no po atam hle ni ati COVID vaccine an pom malutuk le mi puya an pe chuak malutuk chu he thina thlen phana po hi ani thayani ti in asoya athu soi hian soi zui po a hlo hle State Sarkar in heart attack thlen tam chan chungchang zir chiang tura adin expert committee chuan Bengaluru a Jayadeva Hospital a zir chian na hi an neya an zir chian na atangin heart attack a thi te chu COVID vaccine wang ani ti fin fiana pakhat ma aum lo ti an soya heart attack thlen thei hlo om te chu meizuk diabetes le hypertension te ala ni reng ti soin heart attack wanga thi tam berpo hetiangin athlen ti zir chian na an nei chuan atar lang Expert Committee te soiba ka Indian Council of Medical Research and National Center for Disease Control ten zirchian na an neya heart attack thlen tu chungchanga ama zirchian na an lo nei to tangin thil danglam aum chuang lo ti in COVID vaccine wanga ni lo ti an lo sui to bok ni in Health Ministry chuan atar lang ve bok ICMR National Institute of Epidemiolog Director Dr. Manoj Murhekar chuan Hospital somnga damlo zaria te chungchang kanzir chiang to a henga te po hian heart attack wanga thi le COVID vaccine an lak nen insom na anei lo ti kan mu chuak to ani ati Himachal Pradesh sa chin hriat lawa som thum te zongzel Himachal Pradesh sa ro hok sur wanga saberaka khuang kai le leimin thlen wanga chin hriat lawa mi som thum te chu nimin thleng zon chun som zel an ni Karliam ta khan mandi district a thunak Gohar le Karsok subdivision huam chunga Rabohok sura wangin chiana thlenga mi somthum te hi anchin shat lavin anom zuyani nimin thleng khan drone le uifing mangin zon le chan chhuana na hi kalpuya tho ani ti official de chuan an soya National le State Disaster Response Force Army Indo-Tibetan Border Police le Home Guards te ba ka tual chung mi te chuan mi bote zon na hi an thok me kani Rasur in chiat na athena wang har sana tok te chan Puih na hi sem chwa ani boka ei tur te sem ani ba ka chom dol na chengwai som pahni point pali bek chwa ani to bok chiat na thleng wang hian in zanhi somni panga dor pasari bong in zanhi somli pathum lir thai somthum pakhat leido sompali le kongpui engemusat a cheto ani pathiani thleng khal state chunga kong zanhi somli pathum khara ni boka chiana thleng wanga thil chia te hi cheng vaibel chizanga somsari pahni huani thu State Emergency Operation Center SEOC chuan atar lang ole khati zong kha tun chuma tar kan puan theite chu ni le ri phot mai sela min lo thlir sakin min lo like sak china kan lo me